Danas pravimo posno medeno srce, mekan, sočan i mirisan kolač, preliven bogatom čokoladnom glazurom. Priprema je jednostavna, bez miksera i bez puno sudova. Za kolač nam je potrebno šolja šećera, ja sam koristila šolju od 300 ml, šolja i po brašna, 1 kašika kakaa, 1 kašičica cimeta, 1 kašičica soda bikarbone, 1 šolja mlake vode, 5 kašika džema, 1 kašika ulja. Za premazivanje 2 kašike džema i za glazuru 100 g čokolade i 3 kašike ulja. U činiju sipamo suve sastojke: šećer, brašno, kakao, cimet i soda bikarbonu. Sve to pomešamo, a zatim dodajemo vodu, džem i ulje. Sve to zajedno sjedinimo i sipamo u pleh koji smo premazali maslicem. Pečemo u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni nekih 20 minuta. Pečen kolač premazujemo džemom, a zatim pravimo glazuru. Topimo čokoladu sa 3 kašike ulja i prelivamo preko kolača. Glazura ostaje mekana i sočna, što ovaj kolač čini još ukusnijim. Sečemo na kocke i uživamo u savršenom spoju medenog testa, džema i čokolade. Ovaj kolač je odličan za dane posta, ali je toliko ukusan da ćete ga praviti tokom cele godine.